U Požarevačkom okrugu svako 10. lice boluje od dijabetesa tipa 2, a iz godine u godinu taj broj se uvećava. Za sve koji sumnjaju da boluju od dijabetesa ili traže savete kako da ovu bolest kontrolišu i smanje njene negativne posledice, u Požarevačkom domu zdravlja je otvoreno savetovalište za dijabetes. Savetovalište će raditi svakog utorka i četvrtka od 12 do 14 časa u Centru za prevenciju Doma zdravlja Požarevac, a jedan od glavnih ciljeva je prevencija i rano otkrivanje obolelih. Mi smo jedan između prvih domova zdravlja u Srbiji koji je formirao savetovalište ponovo za šećernu bolest. Naravno, savetovalište je radilo dugi niz godina do 2007. godine kada je ukinuto, tako da smo mi sada ponovo krenuli sa radom. U savetovalištu će se pregledati i pacijenti koji boluju od šećerne bolesti, ali ono što nam je jako važno to je da mi utvrdimo i detektujemo pacijente sa visokim rizikom od dobijanja šećerne bolesti. Mi smo od Ministarstva zdravlja, odnosno Republičke komisije, dobili uputstvo za rad po kome ćemo se vladati, naravno uz individualne karakteristike svakog savetovališta, ali otprilike sva savetovališta u Srbiji imaće jednu formu koju ćemo ispoštovati. Naš zadatak je da kad nam dođe pacijent koji treba da se javi na šalter u Domu zdravlja opšte službe, zakazuje se i daje mu se priprema za sve ono što treba da uradi od laboratorijskih analiza i da dođe kod nas. To je vrlo važno da bismo mi znale kako ćemo dalje da se vladamo sa tim pacijentom. Mi smo edukovali lekare primarne zdravstvene zaštite, tako da su svi naši lekari upoznati sa celom procedurom i u ovom savetovalištu za šećernu bolest, a edukacija je bila, znači, i od strane naših endokrinologa. Svi znamo da je dijabetes tihi ubica, da se, znači, bolest leči do kraja života, da ne boli, ali zato, znači, postoje veliki broj komplikacija kao što su infarkti, šlogovi, gangrene, samim tim amputacije, bolesti oka, srca. I naš veliki zadatak je da ovde preveniramo te komplikacije, da pomognemo izabranim lekarima i da budemo, naravno, uvek u saradnji sa njima. Imamo info sajt, mi ćemo odgovarati na sva pitanja pacijenata koji postave nama pitanje na info sajtu. Savetovalište radi utorkom, četvrtkom, priprema od 12 do 14, pripremu će dobiti pacijenti na šalteru, treba da se jave i da li će oni doći od svog izabranog lekara ili će se javiti na šalteru, to je sada, u svakom slučaju zakazuje se i za sada su ta 2 dana.